Me dream ho Mọ́borọ Oman adehye yadamu nyina mo ase yamamo aha asan amamo atena se edeba Sompa 106.5 FM akra so dwumedie no edin ede Mọ́borọ Asem abrabon kyerɛkyerɛ abrabom nyansaso dwumedie ya se ochi adwa na sa wogi brani adagye na wi wasum etie bia mesemfo nso ebroso no enya ade a wobekọ akoto bi mu ho da na betimi aboa wo ama wabon ho ban ebetimi aboa wo ama watimi ebie wani ede afa wi asesa na esitie enimu abode ne titiriw enipa dasani ya kyese yetirimu na esum ahyemu ma na nso to da bi ane yete sa aboa bi yesere ya no nso ne yemuna yetirim woni wonua ete ho enso na wonim se bia wodo awo wode dono no na wode wotan na ehye wanamu etire nye bofro na nke ya pemu ahwenti na bribia no yese gibrani adagye netie Sompa 106.5 FM akra na obeye nhira wobetwe ho de afri bone eho na etimi aboa amoabrabo no wasi gina yepa de ama no na eto da bia pese wasi gina yepa na nso no eya na yade etwe nsabe mu ni nyina ne se endpoint homeopathic clinic Dr. Yeboaa Apam Dr. Kwatin ne apamfo no se yen kan kira wo se fasa nyale woni nyina begu wo mabam ewo eye shell signboard spinters kwa no so wa na se krono mabo hia kumase ene ne nkwado na wontimi ema kwa ho san wontimi ma wapomoden mapa wontimi ema wanigye nwie wo peye ne de ho efri yade ene ho nkekawa ne ho nsonso ho eno ntini wo se a wo ho ha wo ne wo to nkyea eba ne ba yefunu ne ba ansampo na no de wasa wagye no wagye de efri ho mema mo prostrate ho nsam ya enkoyie wa wo de na ye kese wa bia wo de no soso no ahonho no obu won soso ane de no kora na dwumedie na enhyeda nkoyie no nte no ama ne Johnson sem na nsen no enhyeda nse so Johnson kane na pressure wom na nsen no Johnson ase ne namona ho wo Johnson na apai mienu waseme be won tampa cho yale kwaje ayasa ewo endpoint homeopathic clinic nchen na bema wo de bo ani atim kagya na da ho wo na ye nim guase ma ne dwa yes I'll buy no be pie rough one share crown wadi asumbo ko ne ko siesie o mema yo ewo endpoint homeopathic clinic wo wuntini munyale wa hodo wo sem de wo brebo ho temache me pacho hepatitis ya de na ba beso wo so wo kasa na ato afre wo mu abu anasa ahohono massage papa bi ode beye ata wo to 0244 867068 0244 867068 and now 0274 234321 0274 234321 na endpoint homeopathic clinic doctor etimi enewo abonkomo me pacho ukọ eya sabia to de bia bi sase dre de bema we wadidi woni didi a ne akira wo se wasa wo de woni kire mu ewo Hajia special local foods aduane pefie ene ho me pacho wo pefufu ene enkwaya sort no nyina bi ebusu se cha ewo ho wo de ne eya abetie anase bia wo pe banku ene enkwaya hodo no nyina bi anase wo pe okro kakra anase okro soup na anase ni stew no de egu nchen wo benya bia mana broso emo na hodo no nyina se ye wache jollof rice fried rice anase bia plain rice with stew anase with soup no won sabe kan bi aprapransa me pacho ni nyina no hu ebi ebuso ebo Hajia ho hacho atomic kwan no so ben transition bomodia ne no eninkita ho wa bra wo ye adwuma wonya kwan emfa wani enkyeremu nko enkodidi ewo ho anase wo bodwa ebia nananom hyiamudie ensafo ma me akoso yago ya wa ya ade ma ne ye fese to da bia o se mo bra me mo mpaye obo mpaye na wie no ukọ no wa oda Hajia mache no na chese kitana de kokọ a ukodware na wada kakra oda wia no wasore no wadidi no wasa adaje wa home me pacho ya monye ne sa asofo no ya monkyere wodo emfa masafo ma ya eba wo night no wate ni nyina no ye Hajia special local foods aye frase eyiyu ase enipa be se empem wo hakora mpo 10,000 asa 100,000 na eba obenya wano aduane e de amana abane 0246 359921 0246 359921 and now 0535 484392 pese oye delivery ni bi edema wa wobeye ne sa ede ama pese on ne kasanso ya bakro na apam yenko time heba center asye time no ye TIME time heba Mr. eno asem ne ye kan wo mo anso na ye time HH
herbal mixture ne capsules de aka ho na time no ye malaria duro na ye mpotam ha nso ayeti yesi ye tempo anu dia anwemu a na yete sa tie bia enwurafu o ye mfikyire ne ye bola na eduba bia ye dware ye nsuo no etene begu a na ye apa obire nti no kai hu no se ntontom no won be pai da ye di nsuo gu ankuremu ana bara mu si ho ne ye timi bie so yinko ade ebe pa ntontom no nso no woni aburo na woni banku onom nipa moja enti wonya si wo ho a enkanka ne ma na anopheles no wona de malaria brew eno na Dr. Tafrija opambo agiman wonya adaje na nananom dudo no tete ho de nananom adura odigya ano no wanya amanana na wode aye aduro enti time no so hwe nipa nsa na na se nipa wede eda ho antontoma no sim no a antontom na ankasa kura ye intoxicated enti mekamfo mo wawiei so wode anunum bi fasi pono so enkoda na ekɔ school a na de bi ahye wo mo nomam wato provisions na wie no na ma me ha na meyam mebɔfono me ni nyina to atwa ene ntia no wahye no nso afi time echechi no emema megyina mo so pa isanse mudi yi a madi yi mokɔ enonimu a mokɔgyina mema nyina nim nti mugina ye na mu saa na mokɔgoro ho a sabio ya na mema abanne no omde asaye nyina eye time herbal mixture eye na emu yade ho adwuma pa wo ba obu nsa na ehuna mane a ohia no na me mahu se ma na tu agu no so ntime se mema na nso mfom bi na de ewo mu no ye nyina ye nche ne pe 0244 417 669 wacha time ahoma no eya no wafre no Leicester Company Limited yas toothbrush ne yas toothpaste no wode boye chidonko pebi ne fa pa wo se wonum nka pampan ya enkoye enhyen kran no ema wontimi nkasa na wonsere ewo bedwam no ebeise anim gwase ne nyina de free wo na ede animonyam aba behye anemu wose yenka nche osemo a moton bie no betimi ne wo akasa na wabre wo bi ba bia wo bi na store bia nso ebe wo no da woni ano wo be hu se bi wo ho na wakwa akotobi me pa chonke to wo ho akese wo ho na ebetimi ama wo nso wo se ho nsem kaka ne ade no bibia etimi afri ho 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 Sompa 106.31 886216 0531 886216 na waje wo so apam yada so ekrem na na watwe we de yade siesie ya wade wade de mfonso pina no na ya na ewom bema befom bema wo ye kunu obefom oba ya wo ye yire obefom na nso tekrema ne sen de biara da wo keka won ho na we sei nso so edai efem we sei nso esim na nso no wona na ye ka wo asem eto da bia fa che no yese nya hwe na nso wo de cha eto da bia ya na eden ama wo de gya dodo na na aba ene ye nyina ye nim ensunsu aso bone ya ewo awade gya yeso eba mofra fem eba eye ema no so afem emema afem ebusua ni nyina no etimi affect wonum na eba ne san so affect akola no apam sa akwada akogina street so na wo sresre eto da bi na se wo ye na se wo anya bia krono eno ode no kre ensa nya adwuma no wo sambo ne pa afei na guys na wonom so ebone ahye wono ma woton no bone ni ade no hebra beje koto we breme beje koto nsa breme oba no watesti be kakra na akwada no wabeya part of side ni pakro no iti de wo ye no no wo ye bi ope wonse asika wo mo oba ne yama 200 cedis afe be kakra no na abone fosem na ebe doso na ye atwito ne de kosi odasani so e basa aban na epekwan ye obefa so a obetimi abo ne manfo ho benti no na wose wo supply eye security agencies no with equipment and I said niyema ebetimi abo mo already no wo mu wo bidie na abonefo sem no so nte no na aban na somdwu wo mu na abanbofo asomdwu wo mu and again na temamufo nso asomdwu wo mu na so eba ne say ya na affect wo bi ente no eye ade a etwafa afa na nyina wo mamu ni nyina adesoa ya ye nyina no ye hwe ede aboa ye sikusi bodom wo ye wo de na mso me ye me de na ese wo sa na mso me sa
enyo obaakofo nana ene abrewa eka obi a eyadan ye betimi aka wonti no yese ye hwe se be ya eto da bia ekunkum ewudie mekunu ne ene me na intima poison no be ma bi se me yere emma me ho kwan emma me ne nenti no me de ade aboni tirim metwitwa no owie wase kum ne ma ne na na eka ho wase kum ne yate bi wo mem ha se nom afi etwem nokre enti Sompa 106.5 FM yase yabasa ye de Mọ́borọ̀ Asem dwumadie so na ye nam so ne yatimi asiesia wade na bibia no atimi akoye na enna eya ade a ehia ewo eya awade mu enna firi ho a enkitahudie ena ya na ewo ho na ennu a yekeka niama pii no ano yese ahonidie ya enni wo ya wade mu nte no anase ya wa afie nte no eto da bia no so hyebu kena ema eya na wobi na ni so te no ewo empaso agudi a opesa wone ne yiro anase ne kunu edie yabobo pii so mema boxers edwure ni mu mema wonu munyi wonu mamoto mu ne wo mu ase mema wonu fa Leicester eniema ibi ya stupi bayira ya chie no wasaje veggies ibi no correct woje ye friend sen jene akese de etwa akese no de egu so no wa oba nso so wontwetwe ne se ya se wo ho wontwetwe wondware nso so no akonnantia ne ho fifire o se mini obi a ne ayi bia asem bia honam kankan ye de wo no aka ne trasa no akoda ne baabi ne namu fi apam okọ yemfie dodo na ene ye best spread no yentimi fa white nseso biem da bi kan no me ma penso me ware foforo ura dem kra na I said we ra Sompa studio yes it's a lighty na was so best spread kama white sabre na team for no mai na team for no kra wa apam bi wa yeti omu wo mo dem no kra enti me no mie na mpa no so mo ba apam to da bia ye kire ye ma no wo kwan so ura me dem but me mpa so nye ne tem bia na wo se obeda so me ni ho a me ma kwan se bia koda me mpa so wo ye me ba me kire wo am wo hu adekodie nso ntie ni kwan so koda me mpa so but o sade a obeye but o nyini no e wo sa wo kire no enti so mu wo krampo na wotimi siesie wo dem ma ne yeye na so be ma no de namu fi no de aba abeda wo de ne hu fi no de aba abeda ade what na ka mu efuturo abono ade enchi pillow case mu nyina no na asai o dam so a wasan atie no nsu aka ho no asai hwan kro mo krasa edi egu wasum na e ma ne ho bon na wasai hwan kro wa o sa de ne ho aka ho sa ho hwan kro mo sa egu so e basa ya ne hadwe eti eno a yebobo pi so wa abra ma me akoso ya go aboaje don hima atena se na apamene ye ba betoa so ahunidie na ne yewo mu na ahunidie no yabobo physical ones no so enne ye bewura mu ye apam de na beba se na mepe wa asem pa na me ne wo ye bibia wa akono kwan so enne be ma se ne yere ho nye na kono ye hwe fio etira na ne ye ka no eno aye bo so enne me pa cho ramu mame apart from say oba nyi na se anase wonyina moto mu ye no betimi de sent bone anase nka bone de aba no hwanu a te se de ye boss no e de be biem e na wo hwa e wo ba ho anase betimi aba wo ba ho a e be ma akono ani kunu na owo e de ma no no wonya ma ne biem ona aye be ma biem ma ye mama Yeboaa mo osumo na ye nche ye tiefo nso sabre Sompa temameyo obutu na fidie ho du de du yenchia wo mo ene wo mo maka nyina na ne ma menchia ma ne yie na form ko Facebook ma wonderful enti Sompa 106.5 FM Accra wo de bra behwe bi na enkomo aye die enye saa na te asa de te no fato so ni YouTube nso Sompa FM live sa pepe decoder no so ba bia FM stations ne wo no ye wo ho wonsa ebekan yen mama eneda firi na no ba bia no ye yawade yie ayese akokọ afa ojene se tie bia wode ye wonnam yie enti ye bosuei no ba bi wo ho na obese ya ntwi ho a na wate aba betum na ye de ekọ yanim ahonidie no ana ye boso enora ye bobo bia bo ye se ye motoam
ya ha mu ne ya wa mu nyina na mame eda se boa nature call de wo ye den obekobi obekọ ya ne so wala ehon so no eka asem papa sada ne bi me ka kire o se na wo mu ye yi kura ne ye de ahye me esanse ba bia kane ne ye wo no na ye dwomro no bia okay enti wo firi dwomro no so a wo betena bro ni kuru aba so no etoda wo be hwie na awire firi wo ho no wagya hokọ okay enti bre kwa animu no a ye ka aka wo no etoda na ya fro se be hwade be hwe wunchi enti be hwade na bia de akomapa na eba wo ba na be hu de wo mu na se wo be se anya wakono a ka bibia kire se next time enya wo ho okay enti kwan bi so no bra no ya twe ho afire num na awo se wako nature call awie kwan a obefa so asiesie wo ho ehia papa odo bi wo ho a tissue wo ho wo be yisuo nanso wo de tissue no wo te baako ya na na edika na se no hu se we de emodu pa ebi wom enya no nko asa famienu ka ho sa te foforo na sa afafa akire sensuo me ho a fa de to so miensa hunu se de utwi ye no wa anya hwe ehɔ no nso ayate se de yaka ya no atum so yese wo bia bo hu se sa ye bubu ni prit otokwana no ho wala nyame nya adaje bubu ni prit enti se wo yese wo be dwadwa prit no a wo be hu no nso ne okay eno nti na du ba bia ya menua mu nkramofo mbo abaso pa wo hohoro eboa wo ema wo ho timete kama ente sa wo be pie be wie no kra e bia adwumam na awo wo ho a wo bete de wo kokoye no wo taate ne pampan bi na che se wo ani wo hu ne anwie okay ebie wo twi a ya ntwi mmani mu twi free animu kwa akire oba sa wo ukọ ajanan so wala na sa wo pepa wo to a mo empepa mfre akire mmani mu fa free wa na mu ho no ba sa wa se hodudo washa he washa wase dudo ai wo di free akire be animu a okay wo de nka foforo ebe ka no enti ebe wie no na obese akire ho nka no na eba ho sa be ma infections kwa na ya hodo enti ya na no nso wahwe ne yie pa esanse enne na obese mayi mi de awie anka me ya banti amasisu no wo ya baba wa na aba me nchen kura ma me yeboa mefe woto ahwese wo papa ni yi a oh ade be fe ne to sese because bibia betimi asi ba me ma pa de hwehwe a ai mo o kan me ma pa hwehwe a enya ne to ankasa kura na ayi aba ho se odi ni ti ene nanam odi aba no abehwia wasada behwia wa motoam abrantie bia madamfo no ka kire me se ono oba aba ne nchen ase oni ni di agora so oni de beda kora na o hyeda de nsa ekọ na se kakra hwia ba wo ma oba ne hu se wo hwia ai se wa ha ge no no na wa hwia hwese nkoyi a one ne nada nti mema de mo pen hwia na eba ne sa nso na ode ka ya no wodi ka de afa ono ne hwena no ode fa ne hwena no na oye wo hu se ntwa ye no wa cha se eye wa odia na wadana hoso oyere na waye no de kowiya odi kowi sa odi adekora a wo faaye no because edu sa nkuta hodi no a sa de nyame asiesie no nti no ya ase ye de osoro ne asase nyina chew sa bere no wonwini bibia o nti na edu ho a ebinu ntimi hyabo akese no nti mama Yeboaa enya duru ho de a wo se wo ezame baabia hu ne se bibia ye okay ya sa wo de won safa baabi na de hye wanumu a wo ncheke apa mama fa we se nhemu ansa no wabo atela wala okwa ajanan so asa wo kasa wo titi ru ana tissue de edi kan wo wi ate wa hwa besa tissue no obesa no enti wo de o mamu yedu kakra but wo ya ye buka to so ha wa besi afodi no ena wase wo hu no umemu wa kakra enti sa ne tissue ubetimi aye no wakote de odi kan ye no enti ubetimi aye na se
o washroom ho no tab wo ho ana se nsuo wo ho a ya hohoro de wo ye ne se wo hohoro na se wonya ya tissue na bi wapepa wo to kama awie no wapepa wo to no wabuka tissue no no wasa apepa no wasa ebuka na nsa na wo the last one do nsa tia ba ko ahye mo de akọto wapepa ne kama ase de wo de ewura kakra ti se de wo kan akokoto no na wo wi a wo de ya to bin ni mo wie no tissue kakra fa bo ensuo kakra tabo no na wo de apepa ho okay sa wonye kremoni a wokọ agyanan so anasa wokọ washroom na onyisi ensuom emfa wo horo to a mepa cho de obeya ma wo ho ate no na bribia no ewo sa wo ma ho hia and again we oba na adwonso we are used tissue paper wala ojo so sa na oba bia wo na mo make sure say wo benya tissue ewo wo ho nya say bia washroom na akọ no you expect say there should be tissue there but I was one kasa no ko tissue wo ko private one na say wo ko washroom bia make sure say you have tissue with you okay so wo ko kra na bi ni why you can use your own one na wo de call ye no so ya de a any tissue ehia enye tiro ebia tiro no nsuo ka no a enye ni nyina papa wo okay ai enye de ye ni bia so unya de itimichi nsuo kama ni bia okay ene no de pepa nso so aye mfa ntwo na aye eye wo de fefa ho ka wo de bobo ho kakra na ho na te kama utwi e betete ai wala ntimpa cha afi maame Yeboaa ebia na agyanan bia na akọọso no amansan dia okay na wo no wo awutie mo ye oba warefo yi ya wajapade ne yokunu nko ade yi me pa cha ya abo ho ban kakra tissue no if possible a ya tibi wo ho na bobo ne kakra na fa hye wanum ti said okay afakata ho okay said ehuhuo na ebo firi ya nanum no enwura okese ana se wagyanan ni tomu na bia ensuo na ewo ne mebo apeten yi eba sa ne de yade na ebre because ebitimi de ne de ese ne ho a miamia na ma ne dendenden nti brebe yi atom no ete se de wato bo ato nsuom je ekoto ase na abobi apeten eno no nso de yare eba okay nti ya ye nhwe ye ho yie me ka ma die no emema mo ka ho pa se de mi si kire se ye ntwi mma ni mu ye twi kwa akire se be ma wonso utwi ba animu a eno no nso no o ka basa no na wo hye ne dudo e basa wo ntohwe no e basa ase yi nka na ntohwe nso so ase yi nka o pepa na de ba ho a ebe fa ho be ma wonso utwi na de ba de be bra ho nti no no fine ya to free animu kwa akire so you about so you be okay sa de no fine sabi wo show ase be toilet say bribia no ye ho neat san say fan nso no say bom mframa na sabi o esu ye fia de dada mu ho na kata be chi no nti fan de ye adwuma ese sote okay because baby e bo no nso no ebe wie no wa ma wo de na aninia na the infection na akoma no okay so wo be ma no wa ani hu ni wa bla wa kwa agya na so na pepa oto obetime de ama no na obi wo so papa o ba be ye na toilet be ka no ai nti okoba anya de obi ho be dware bi wala okay nti yesa wo de oni oba na ihia mu a ebi ebe kwa akoka oba na se amede yade abre no ya ka se de na chese ase nda no ana ye da no so ya brebre na wo na odofu hia mu wia ewie ya no matutu atwere na wo da enye okay enye wo do wia mesre ko hohoro ho kakra se wuntimi nware mpo a ko shawa ko hohoro ho na mfifire na ete wo no ebi hohoro nko na the sex na na ye mfifire tie o say nya da bia na ba sex mfifire wo so ma mfifire tew nya da bia to da bia de toto ano kakra na ko ba bi ene se ne na wanye wo ye nyina ye ni bia na no no to da bia ya na nya da bia na mfifire betew na sa na nyamo nkwa na mo da mu ana na obi da hobi so obi da hobi dia na bia ba should in case se wo ho tim fifira ante kura ko hohoro ho kakra okay ko hohoro ho kakra ne nso ni hwe wo se onya so ni ho ampe kakra bi fa ho kakra o de obese unya kasa sachet yi kura ba ko a obetimi de ayese adwuma no na ene manyina kama eno achi no nso no sade atworo no kasa ye mfa mfia no kronkron chiacha ye ho nti ya esene de mu ntwi ne yie ba ma twiusin ye oba twiusin ye twiu techere maso yas toothpaste twiu techere maso yas toothbrush won se enya duru sa nkuta hodie ya de be firi
odofo enum aba no ye nhwe ne colors o eba ya no wa mene enti wo mene nso a se wunya de ehye nkuran na wa mene mo afe ya pe bibi to wanum na anumu no katum kakra bi a echen amu nti wo pe bibi to wanum de agya ye wi ma yanum ye hwam kakra nti obetimi apegam wala ana se mint spray bi wo hwa one wadofo behia na watutu agu wanum kakra na wanum aye hwam yes enchiriye obetimi awe woni bi nso agya force tutusin ye ututusin eya apamye fa we se nka obi anim kankan wo so ana se opeso wanum ye kama no pacho ututusin wi a we Mọ́borọ̀ Asem so ana ye be chi penchini nsuo fanchini gu nsuo na fa ejina wanum kakra na fa wo horo fa wo so wanum ene to da bia brush na ye yizi no bi wo ho a ye obeho ye de to window na no ho na ebi wo ho a ye ni sa machine ya ana gadget ye timi hodi brush na toothpaste bi etim pacho wo de to na sa bibia nso no se wo hwe na se wo be yizi a wo betimi de nchini nsuo ahohoro so enti wo wie kurampo na wo twetwe osia wie no pale mu ana se bia cap mu a ubetimi di we say na ye asem ubetimi wanya biawe kafra Apam enye ya kafra ubetimi de ne maba mu ka ho ubetimi do brush na tum to the bia ya na wo se wo hyemu aduro kakra na enihema bi efiu katerema so ba ya nye bi wo ho a be ma bi wo ho a na ase ma ne nyina ye ohuro ne brush mo di so kakra bi gu so anu aye se no ode ato enso ebi akoda ase enti ado kra wo sa de twi ose enti mi ma wo haw ti o ho na de nchini nso ahohuro wanum enu epamo anum kankan Mọ́borọ̀ Asem ma o te fire adwuma bebo wo mame ahosiesie ri de ehia me de ma no si kura no se wo ba na be ma wabọ unaiti papa bi ana wo de wo bodes no ehye nkuran wo koda pe de ehye nkuran kakra apel lingerie yi bi wala ana anya lingerie crampo na wo pepie to atia kakra net wo de enka net ni bi mama Yeboaa nyame nhira wate satete no sa na na ye kan wa hye night wear ni bi net ni bi ade ba ko e wo mema ho pa e man ni ma so ya mi bi so wie ene se ya ehyew ni ye wura ye person se wa wura dada na wo ba sa na me de me dofo kura da me nhye pieto enya japade na te se de wa ya ade ama na so obi nso so wo ho no no opene sa obu wo ho pese wo fi a men nhye nhye nti na wo hwe okay by depend obi ade de mama Yeboaa so wa hu se de ebia na adwene mu ka no na wa woro no ho wona mabonten a ya san na usi hu se yesi kan fofa okay so wo yo ba obo hu se da bi mon kata na ho ne ye de ade ekọ so ye be man so ne ji obi ade papa bi pa wa ahwe o ne ye tenetene ye nse no de ya ye nta nkata ho okay na mmom se wakata ho kakra ni ye ba badwa ye de ahom keka ne mirikatente bi na eye but wa hwana ho dadade te se de aduana wa bie so na nwanse di kan si so nti ana ensa da nya akọ te se de afi na amo ya no awro sana apam so wo pe no da bi o asam kan tine e ma ni binum no ya na apam ma me si ana de ma apam de me ho sa be kwa akoda sa eno no ya na yam hyehye kakra na o twai no so sometimes lingerie no ene no night wear no enye obo brazier mu eden de da omu be ya nti ya brazier si ayededa but ya wo lingerie ni bi on asa night wears ni bi wo ho ya brazier cap e de ahyem okay ai ase eno kra na to da bi na wo kwa bonti na wo hye watada betimi ahye no epeja unufu no kakra emfa unufu tem oba emfa nkoda ukuna bia na de akale no half naked wo feche naked half naked fe yakono nso che naked okay eno na person kan twa to half naked feche naked half naked feche full naked wala me dasi afia
Fabi so half naked, fetching full naked. She be so na sa pam so ora. And the fair and the chance I would decide. Wakukru hunina. De ba beda ho. Okay. Mame, me kai the last time mame ya soma me amekoto bibi na me hu abrante fe utimu se wo kɔ gym. Na wo frame me na mani agi sei. Say abrante pa, abrante ane hu ofe wa frɛ. Na mame won kasa ma yenti a. Ye nka efri ne no mu ba. Enhye nkran. Enso wo hu ka bia wasi free mu na on. Na enya kra. Na mame me ka edam asiesie. Enti wo ye dai. Number no waje wo frɛ ayen so manfa. Eno ni asem no. Because there be say me fa. Na se. Ye be den akasa. Enti. Enko baby a. Mate. Na eden mu esiesie ne na me pese me ka ho asem. Eya na ye fe bibi kanfa. Unse kanfa ye mu colors bebre. Eya ye fe bi toto dem. Oba ye studio ha say ya kanfa mtimu say ye wo green, ye wo blue. And madam ye den eye kama. Ye wo air fresher o say den yes. Ye wo sane mo betimi dey spray dem mama dem aye den I emu aye den aye hwam. Oba na nkasa na scent won ho enti won do dem won so scent ni na aye den e wo ho dada. We can do that. And one thing, obebu o house ma pra no pa mempre numre mempra we. Wa pra ne dem no pa. No pa no wa pra won pra biem. Eno so nye den enye. And ma obi o house me perfume. Na why pa na ye bo no ba wiase na okuta perfume. Ana perfume e ka ne ho. Eh! Oje wa want ase, o de won perfume kwa you bibi afra no body oil. Body oil. You can use it to rub yourself. Obi also so ma me perfume pa but on page ade. Oh, me hu be hwam no tutu perfume ni bi egu no ho abra won nwale ye. No fifre te o pa say ni pa ben wo a. In fifre no kwa ka perfume no ho a scent bi eja no. Fifre no kora bi di an sokola anso nhye da nhye nkuna. Nye. Enti yesra mo a perfume no de ase mo use na mom mo ndware ansa na mo de aye dem mo de aye mo ho. Ye wo body splash ye wo in bebre ehwam so kama. Ye fa bi siesie ho na ye ho nya den enye kama. Ena ma me obi wo ho a ne night wear no. Monday no share ya odi besi Sunday. On sisano any brizes ade am bia nko ba bia me de dampa no so but oda was used for the whole week. Why why enti yasramu yenhwa sane ma wa mu ni na night wear ni de wo de wo ni bi kran at least nya 3. Okay, yes yenim se wo nko ba bia Monday Tuesday no ahye ba ko Wednesday Thursday no ahye ba ko Friday Saturday Sani ede. O mi enu kran so obetimi amanage. Obetimi amanage. O ya na wasi wa. Na so we de o de ba ko po, we de twa the whole week. Na me kwa enu mpo nya mabufu sam se brazier. O yonko de brazier ba ko be chef for the whole week. Na kran so kran ne bo onye den. Oh, ko dwema so ba bia sa na ema ya ye keken. E bia wo pene shepe mu no de na be batia wo ba bi wo ho a obetimi akwa wasi ni fine. Na wo de ahye. E bi wo ho a onyini lo no nhye ne high. Wasimu kama wa uwia wa ayon ne kama na hyew fine. Bema so sa be boxer ba ko or be try the whole week. Obi aka cha ne se de mu bon no se ono de wonte ye. Okay. Age wate ansa na why den wasesa no. Tiesere mu. Ena obi ka bibi enra I think it's even you. Abodwe. Abodwe no wajai. Na emu scent. Abra obi na kan obi na efre obi frɛ kola bi. Emu scent yesere mu. Mu betimi adware mu. Mu betimi a shape ne nice. Una mo kra ya akono. Na watri mi. Efe. Oh, na oba waja wuti 2 months. That's what person. Oh, ebi kwa de nya asenifu o so woteneka. Okobo nipa ne je 300 500 or de teneka. Enti 2 months 3 months na etini da sugu so. Yesere mu. Acha 1 month we so we and mama obi wo ho ni team akasa a team fifrent tem. If you know yourself like that acha 3 weeks e was so sanity no na mom ye be ma na gusu saa ye mfa mbo life ni wie ye nti sika ni wie nti na egusu saa nti na sremo emma we can do a lot emma we can do a lot na ye mfa nya den ensiesie ho na ibianko yi me da se je ya hu sa wona si kwan so nti ma ye ma osima ne kakra ho aye fe pa wo akwa abai ye nua eda ma ye ntie wo
O de won so tia ware anim. Nyame adomo ayi. Wo so de ne 3 goose. Wanya 3 goose nti. 3 destinies. 3 destinies. Sania usi ehu awade esi efa. Kwan ben so na ya na niema ben na ya na si a ahonidie kwan so. Ema oba wasi mini atenka bi ama me kunu se me ne bekọ akoda be ma nso saa no. Wo de a wo de be ma ye fa ahonidie ho mpacho. Okay, me da say. Yenchia etiefo ni ahwefo na discussion me di echira from enra so ye pick from a point na ewie so me nua ba ne apam so ene wo me discuss it point but na me interest pa question na bisa me interest pa problem kese pa e wo ho a obi ntimi ndi ne huni ene say me de me man hwe I don't care. care. Hwe ho so ya don't care wan huni die enye much of interest to you what you say enti me media me man hwe enura me ka say me say obi a ondi ne huni a obi ka ne ho no na ono nko adwen ne ho na selfishness enti udi huni a enye say fine wan pomodin ho wa na ye oni pedu ebebo na so nia oka ho no so affect no. So mutual care and attention. Exactly. It matters. So cause oh mind she found one. You end up living anyhow. Let me help you. Philippians 2:4 was it let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Exactly. So your bear man also about worry for so anya won kwa ho na wasa wodwene na mo partner no so no. You must think of him as well. Yeah. All right. Exactly. Inti me de me man hwe e na me de hwe mfa me ho e na me de me man hwe into you bibia anyhow. Inti nipa no so wo man hwe no a de wo man no emfa ho no ono so efa no a ha no no definitely ko ne nchen a obe resist you. So that's the baseline. Inti so wo mind bibia you also mind the other person closer to you. Okay. Na emboa. Mate, mame na ase. Adia baako a me so me de beka da Jerry ne apam ne obefia forcing de no ho eye emema no a wono pe fingering enso wono mu ni omomore mu ni be ma penensa wode so oba ase na wode ne nsa hyehye oba ase na wode ne nsa esoso oba nufu ene nufu ano ene ne po no nanso no ne more mu afi no ene ne nsem afi no me pa acho se wo kodidi na se wo hu se bi adwe mu do ekohoro wo nsa me pa acho se wo ne wo yonko ana se wo ne wo ba e ba behia wash your hands very well and neatly. Also mu ano ordinance ekowase but oni ne nsem ni ye kan nye wonu mu nko awo wonti mi fa infection se ma me yeme na wo wi a wasa be ka kire me se and now wade ni biegu because na yire na kwa akobo adwament na wanya infections no but your no be ma no a na ho ni die ya ncp sita ne mo remu finti na nsa ho finti ena de sa how na bre wo ba no but wasan sa doubt wo ba no se ase ne honest no say or doubt ne say asa woni no kura bi ma na ba ne say e na awie ne ye wonam si kwa so pekasa what am I say eti mema na muni mu moremu ni my why mu di mo no mu ni no ene mo ase eni no na mu di mo moremu so ni di amaye vice versa e ma no so saa oba ye di hu ni fama yen na apameto da bia yesi aware nka be yank yen fa nkwa nkosi awieye e wose enya delight in it enya anichie ewo mu na to da bia sa ne ma wese nyina na me apam romance e wa aware mu no is biblical. Wo share a Song of Solomon 4:7 no was you are all together beautiful my darling there is no flaw in you ubetimi aka ayi wana mamia ai 4:7 ho no eti we say ne kyeresa oba warefo be ma warefo e wasa bibia no wutimi ema wo ho no akono eba mu e wasa modern fia no kronkrono afefe mo ho ano be ma wo ho a
wo ba ho ayo no ane se wo de akobuto no so wo chia ato ne te se anase wo to achi ne te se yi jata bia wanya aboa bia ode ne ba be hanamaye ama ne se onim foreplay eye onim romance ye na wo na beda na wo bo ba no ho a won twetwe ne ho nti foreplay no ye de wo hia na romance no hwe de wo eye ni anim wo agudie woni wo yonko woni wo ba woni be ma e be hia mu ampacho ni ndi agoro. Okay. Inti ni yesa wo be worry marry your friend. Worry what downful. Inti nyesa wo fitin ya no na onye wo se no wonu kankan na nesese wa ma no aye ni nti no e ma wo mpe for play ne ye wo mpe kissing. O partner ne de na no ba ho ana wo twe. Ai. Wo mpe ose twetwe ya se nsoso ne boefo. Nkope bi. Ya su paste ne ya su brush ne boefo. Woni wonum ni ntino ama kissing ho aya wodin obo onso so woni ni woni nso kissing no so ope na ho na emeje num kankan teso nta emene sa no wa kono num bia wie na wasan num joto agu so wo san be pemfia ko be no na meka woni huni o pelekin be ma woni huni o si be sakme ne be de eto da bia ya biro ya man ya bro me man susu bia bre eh me o tafro pa ade ye ibese da bia pese me be ye na ade da bia na metimi aba be hwehwia ne makankan sa to da bia be mia wani aye nsan so da bia no abre ni de bia ni mia ye ni apam to da bia na abre to da bia na ya bre nti muni mu huni ma ye na o pese me ne wo koni ya de huni ye ma me wo yale nso a yo ho aduro na mi jina me naso wala ka jo so jina naso apam doctor bi me ma na ya no mo ya na me de mi jina me naso na mi jina me naso bi wo ho yale nso onyi ntum so yale wa ya mra yo ho aduro because oba mpa jine e wo mpem dabi enye wo nua no me na wo na me da wo be krokro me wo mpem sam ya wo hia me foforo no na wo si wo so me amani je wo ho no to aso a sini se wo si no ma enti sa wo hwa na wo yale anu wa yo ho aduro. Was it your penis doesn't provide satisfaction the way you think it does? What you one doctor be Dr. Charity. Chumesi Ankra. Mo. See wo at the chatma heba. I mame more a unity. Dr. Chumesi. Dr. Chumesi. Or say your penis, your pen doesn't provide satisfaction the way you think it does. So the tell you and unim say ultimate ema ubi ehotono ne nebuto ne yem no nya sa na eyu. So when it comes to sex, it's the women who determine if the man is good or not. Nti say eba na empamu agudi a emma no na kire pa say be ma di ogina so ana say o de obese. Da won TV da ho. Oba bi wo ho a enye sabi owo techire ma na se wo wanum na wona sente bia wo pem na ne ho madaw ana se bia wonti do wan kasa wa yiro se wo ye enso no wonti mi nkọ ba bia enuru ba bia enko ba bia enti wo yale no oba ka jitum na wa adwaman wo so asemi enye ba ma wo ya na dada nyina me na wotie edua kora enyina problem ti wo nyina to da bia o diet no wa hwe ne yie yeah na wa hwe wadidie yie be ma na hwe wusu na niema bia enyema wo no o mekuru bre niema bia na wo ye no ento o mangasam de ma ya cha nya mehwe nti no me da so aye okay wo nyina niema bi wo ho enyema wo jai sa so ni ba bone no enu bone no mo nsa no wa fa ma fa enya twa so unyina wase me ya kwada no Paul na kan ya me niam te se nkwada wase me nyini ya no mafiri nkwada ne ya ma ne ho wa twempene wa dru 50 o ya de wo adia ba biem na wo pe ne wo wiase wo mfere se side check wo ba se ne muntokro ne ho nyina wo bre ya ka se dro ba se ntokro ho du wo ne ho nyina wo betimi wo da so twempena wo de de na aka wu so da wo san hwe fie na wo sa hwa abontefo ebeyi nyebeye ebeye oba ya se me yere de emema na mokọ abontia na mo gas no ebo mo aboje mo so no wo mu no sika no okrokro huntira na wo yere ejina ne naso
wo ya de okacha wo se na nse da se ase wo ho de ya akofom afi no wadwa wo tirim ete se de obi asebon wa se bi oba na be ma kache na no wadwa no ana se obi enum pampan boni wo mu kache no wadwa yo ho aduro nyasa obe ma no solid na so apam obi wo so amesro suade ai nye school nkwa na yekoko sua atopabu osua ai wo ba ne be ma nyina ya da bia wo de hukunu na enye adwuma ni nyina ma da bia na be ma na da o yale nsoso ada be ma na yale nsoso eya yentai enkeka ye ho du for chie die ya team no ma me wa hase no obeka se awia bonso no asem we yanka nsoso a ha adwen ma dodo na nsoso kwa abonten ma walija ye dodo na eba nti oba ya akeka ho tu na si da ho bi koye wase a na wasiesie ho okay wo ho anu no no ma yi pepre yi pepre ya duro okay no ai munso no tanom ebe yi wase infections na be ma wase a wo kam wase be achekama mema wunya kakaduro bu na wo we kakaduro ni apu wa hye na yi ensuo te se bites no na wo nom okay pebuo wan kasa nyinyale wo pi o musika kumba nso ye carrot wunya na wo we okay nya mempe na mempe ayi fruits mempe haban ni ayi no pacho ni ema bi wo ho asuaye ebetimi aboa wo ye ka ma na asie no ye ka cho say divorce is never an option awarijaye enya option enfiti prako pe wo de about separation I agree with you separate wo kakra montem kakra but no kra no ma wo ho time monfem ho fasiesie wo ho okay now so ye ka asem chelse ye ka wo phone so kire wa gitum necessary ho na intime muwa ye nkwa ahoma no so ye bre no aya be na tiefo nso mre me san sedwumedie ya se nyanse ni ba kofo nkwati ne yetiefo ne ahwefo na ye beto aso ana efiri chene ko no so ye ho ba bia susu ade bode ho no ebekọ akoto 0260196064 0260196065 0260196064 and 0260196065 0260196064 0260196065 ubetimi afre na wo de wadwen kire so etimi abadwumedie so se be ya won so de wo ekafa ho no yetimi ede ama me pacho good afternoon din baby akase free good afternoon do tabameyo ye chia wo pa ma yentie we apam ka bibi se betare radio after benya do meba yes meba na wie die mami akosu agwo abo aje se na organs what the 20 what the tone so ba kwa na ye den ahu ofepe ni enyame fa nkomra wo yen oni jeri ni adwo ekoba bi no mo se de esi aye fe ma ye ntie wa do ye be pe credit asendo next week we wangana do wo ho na eduma na wa na obetima kan wa sen aha e man na mo se legacy ta no pa ko pe bi nyime e problem okay me se ko fa bi be do nsimi na nkire jira no me o se me so mi etanyi timi kan bi jira me so ta frame nti ma me koja no kwa na me koja ta o me ba be frame and I me jara kwa ko okay I cannot stand the stress. It was too much for me that's legacy ta no pa ko me nyimre and a mistake I made there by the second okojare but my man na ka person sharpway na pass out obi so gba na Mate ya da se no ope cookie nti wa ma na enwale eya omuba amoma omunwale 0260196064 0260196065 hello good afternoon pacho di baby akase free Sompa Emma ketiapa ne ugo na no ana ucha yo jadan Sompa ni mate jadan bajo mi entio yo America ye de damas na Tripoli and say na mo kan de eno amamami na mo ye freka say my wife and why no na ye be ho na kan na me de ho no but enne wo mami
And then money be brain so nothing be brain. The school. Yanko Baba. Baba, you say Yanko Baba is shop of mommy. A transfer with them said you will eat my ass, Yaman. And I'm missing the yin I ask Yaman. If you are a crochet guy, it could sweep you up for your woman. Obama Mission wrong. He said, for me, I'm in a channel more than yet. It is a design of the seven women now, see, Badan. It's flipper. She will know, say, Sanamano, again. So the son of Mucha said, Oko Ejana, I saw who was. We say, Mikojana, you see tissue crash. Still, the Sandy Mobuta Megaya. Sandy, whom I say. Okay. Because, so the Tiro Libino, you be a Nika cow now. Tiro Libino and support to the green. They show baby, and now baby. He said, they are not sufficient. They are sufficient. Okay. That must say, they can see the secret is your power. But not dance, he can't do it. I'm a senior right here. I'm in Sompa 106.5. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Pa Jadan. Me pacho Sompa o Jemeso market yapa. E Jadan church yen kakra. E market yapa. Yeah, that's it. We dey baby akasa free. Unya bema musisi. Hey, ya fiwo. Papa. Auntie, what to say? Adum and Mọ́borọ̀ Asem so. I will say a chiane pa, but your my entio. I can't look at the Yeboaa. You remember my your problem. In the mobile room, we got one city. And I said, Obuni is as well. The same thing. This is the following day as well, Gary. Hey! Serious. Wow. Ya can't, or a perfume type of ya can't, or cape, or no, or be any to Moshe. I'm not the air scare members to free in Martin Home say. Say, oh no, Bible call on passion. Not only panty, no. A can scare member be free or bow, papa. Indeed, yes, I'm a member also. Said, a good idea of book check it, low and long job, said the Apam king. Or Barney Bader is the state side, home the other home you're going to see. Your mood, your panties. Usually, when you get and I said, yes, yeah, you make sure say, line that they are the show as you in Kuroni, now wash you and I sing you now. Red, a funeral. I may be one to me, cramp on a chance, where Jan and I asked you be 2 months. Yeah, no way you told you now, or to line in my bow, is yet you wanting an annual come. But Mamika is in your Madame for police in Easy. Or far nights in Easy. To share nature and so when you're at the papa. So, you are there, or Jerry, nation, or many diagram, or so far and corners. Or see, it's an require ISO. No component on that. Asem. So, Pierre, okay, can't be a different. Manta friends were like I said, Tony Gay guy. On any bed. Some more presiding among Windy Women and a very precious. Yeah, that's it. On council. Matty, yeah, be sure one empire, I feel. My uncle will say was 0260196064, 0260196065. Hello. Oh, Kafra, my emfa way, some Pajameso market yapa. Hello. Poppy. And come on, swear. Mommy, I'm not going to let you Mommy, the shield baby dance and I'm wish you in my uncle. My uncle. Now, some if you need a find you are my summer. Mama of a time at Anderson. I mean, you're back after I go to your meeting in Sreven. Now, may say thank you. It's me trying to hear. I go show good was if you are making up at the Eddie, I should be to now from an Ebona, Eddie Alpaca. Because you're good to another answer. Now, maybe someone say, now, thank you, dear. If free him.
Ye me spaki kan ye bana na mbisa ma mene se wawari ana no tiget no bisa mi sa den isi mama mi ko mi si o mandie sent na me ti wo trimu enya sam ketwa mama onu ma so mo ka kire mi ni kunu wa buchiri iti no wa bo se ti mu iti se ni kunu ba ya on sanity ni ye Hey. na mandie asambe na waka kire me o pa kire se wo kunu wa buchi tie ha ntia du No maya. ba ya won sanu ishini ye ba na person ka kire me me ye be ma na me ka kire se me ye be ma iti kan hu se sense na fa me so no wan ko ye uti no enna me no ka sei na uti no sa de da anaju na ufunu eba beto onu be gai no se akrata sembe na mka na me se ya me no wayere ti na me ka sa sem na tro ti ye ko ba ni se em sa fe ohun se me ka sa yi pressure ni be mu no se me de wate obe kwa ko kwa abia pe jando pa ti obe kwa ko na me se fon obe kwa ko ya eye ma wa Oh. Kafra me dofo. Kafra. Last caller Sompa. Ya me so market you apa. Actually, Leo Manye. Ene be yire enkran so minti o. Asanonyo Kase. Amen. Dona, ele me achon ye somo. Ye ncheche aduwe wa sorry fi. Eya mu kache osofofo ni se. Eya mu ncheche we wa sorry mu. Because people are worried go ewo we nti misrem mon ka sa sen we na osofofo no munti no mun cheche marriage seminar ewa sorry sana mo worry be jina ni nyama wonye ka mayu a koni ametose asafo mbiye beni ba fe na me ba kwa me ojuba was actually me so muchumi no amele onye wa don kenye chuni papa ya da mo asese mu ye juma pa Mate yanso ye da se pa sa bribia no eya na mutie ye kwantintin bia kowie ewo krotia anasa abobo no hasenom ena Sompa 106.5 FM Accra Mọ́borọ̀ Asem dwumedie ya ewie Apam Dadaa Yeboaa ye Elder Yeboaa Asem so eka ho bie Mami akosuago aboaje dondon hema wie wa fa ne ho tu hey evergreen mama ono so kan ye ho ena nana efua forcing enso etechire St Augustine boying e ma social media handles no Facebook YouTube and online nyina no de atwa efa ho medi de Oheneyere Mame Yeboaa Yeboaa Asiama Bronya yada mu nyina mo ase na yada eye endpoint homeopathic clinic nso ase afi Leicester Company Limited yasu branch ne yasu pace no yada wonom so ase se wo so yasene time heba center so the time heba mixture ne capsules afi time heba mixture no so eboa yen e ma dwumedie etimi ewie mu die opese one Mọ́borọ̀ Asem production team no edi nkoma yaba ne 0509 438 463 0509 438 463